Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau tun trum chu khodang kan hoi ve thunga nga chumi ma chuan he video comment chung bera hian video thar kan da pianga kan in thriat tir na le video a kan puan tel kherlo chanchin thar dang te kan ron post na kan WhatsApp channel link kan ron da klika milo follow sak thau turin kan som cheu ani US President thar laklu chu karle thotan ni mai hi ani towa ven him na lampang ringot in buat saina po pui tham mep tak ania heti rol hian Middle East lampanga Israel-Hamas ho inremna tana inremna thuthlung han boi pui mek chu pei fel hani trap to ane US President thar tur Donald Trump lakluna turatan hian ven him na lampang hi in buat saina trumdang jongjong ain tuntruma hian ti khau ani donani tin The Telegraph chuan han report ane US Capitol Hila President laklu in khom hi buat sai ani dona President laklu na in khom ro pui tak mai han nei na turatan hian Washington DC a thotan ni khan lockdown puan haloni towa lockdown puan ani lai hian US National Guard Sipai sangriat veljat mai ta chu bas mangin khopui chunga phurlu ania Presidential Inauguration a hian ven him na thoktu turin Police singhi sanga veljat mai ruam man hani to boka heng police te hi US National Guard sipai sangriat veljat mai te hian ven him na chu an tho puidon ane tichon President lakluin khom nei natur US Capitol Hill ven him na tan hian indai dan natur le misol te dan chana turin fencing nget tak mangin melsom thum zata thui chu hung kwal hani don ane hetiang hian President laklu in khom an nei natur mun hi thua tam takin sipai le police lamten han ven him don ba ka van borok lampang ven him na tan hian drone fleet antia drone rol tam tak te tho kwal tir han reng don boka The Telegraph hian report an pek dan chuan tunkar thotan ni trangkhan heng drone roll te hi Washington DC van boroka te thokwal tir tran hanito ane khopui chung police tele federal official te chuan President lakluna ceremony poimo tak mai thotan nia nei turatan hian in buat saina chu pei fel hanitoa ven him na lampanga tana in buat saina kan rom han jongjong te hi President thar Donald Trump ven him na tana khau takati ani baka Khovel Khruai tu dang tele US top official poimo tak tak te baka President lakluin khom chim tu mipui te ven him na tanati ani sipai le police ten leilama thoeng amazat tin ven him nan kalpui rol hian van borok lama po drone thok te hi thoeng amazat tin hanom dona thok niam ber te alaya thok tele achunga thok te hanom bok dona heng drone jongjong te hian van borok lama tanga beina om thai jongjong chu uluk takin hanen thi thai don baka drone tren khat te hian leilama ven himna kalpui dan jongjong chu uluk taka thi thain han tan pui don bok ane federal agent ta chuan president than tharlaka hian vauna chiang tak don chu ani chialowa ma se a cheber lo thleng thai tu lakatan kanin pe ani hanti tunkar thoton ni khan Washington khopui chungzon van boroka te thoneng chipo tho remti ni lowani ti puanjarania federal official ta chuan vanatanga ven himna din mun enfia turin drone an thotran tirani ti an pongjar bok ane President thar Donald Trump lakluna turatan hian ven himna hi uluk takati ania report than khata chuan kumdang jongjong ain ven himna hi ti khawani hantia US capital Washington DC a sweeping measure kalpuyania hei hi President laklu in khom nei ani lai hian lawm thlentir thai tu te dap chua then fai na thona ni hantibok Presidential Inauguration an nei na mun ven himna turatana an hung kwalna fencing hi fit sari zata sang ania NBC chuan kilometer somli pariat zata thui ania Washington DC khopui chunga muto jongjong indai dan na fencing siam to jongjong jinga athui berani hanti The Wall Street Journal chuan police te tranpuya ven him na thopui tur National Guard sipai laklu zat hi sangsari zariat ani tin han report ve thung ane ahung na fencing han siam mai baka hian
US National Guard Sipai motor lian pui mai ta chu ven himna tan ahung na tran pui tur hian an ding kwal don ani tin han report bok Mase Sipai ho heavy vehicle tia han soi motor lian tak le rit tak ho te hi an ding kwal satlia don han ringot lowa President lakluin khom poimo tak mai nei laya beina engpo atemo alianemo lo changlet tur ani bok ane tichon Capitol Hill le White House in car kongpui lian tak ta chu engkim check an nei zo vek nuwa kilometer ni bialchung chu lockdown zui ani dona hemitana Secret Service Special Agent in charge mat makul chuan press briefing anai na tuntruma hian vau khan na lian le sangzo kan donga chudin huna chuan kanom me ka wangin ven himna hi khawle zualin kalpui ni dona ne hati Secret Service Special Agent makulan vauna chungchanga soi hi The Telegraph chuan han soi danin kumsang ni somni pali campaign laya President thar khati hun laya presidential candidate Donald Trump chu tha tumin bei alo ni towa Pennsylvania state ta khathil thlengba ka khan anunna tana thil lawm thren khat te thleng zui hom nual boka vauna chiang tak donglo maila ven himna lampang ngai tu ta chuan kanril rulian ber chu rampon lampang atanga harsat na ronsiam thai zongjong chu dangchat turing engkim rom man ania heiba ka hian lone wolf attacker hanti mai khatianga presidential candidate tha tum tu mimalang chi te kha tam tak om thei hani wangin chung zongjong ven himna turatan chuan film khur takin security measure hi kalpuyani atia The Telegraph chuan tunhaya hian thil thleng thren khat awma US Capitol chunga ral thuamemo chemte mo ron laklu tum engemo zata noma hei hi engbergen ken ti chu ponzat chian niloma sela mechati tin soi hania chumiom jiat chu chemte mo silai ral thum lampang chimo kenglu tum ti na ani tichon chu tianga Capitol chunga ron lu tlang tum hanom nolawang hian hei hian ngai tuana ti boitela ven himna po ti khawani tin federal official ta chuan han soibok Defense News chuan Washington DC hi hayalata da anime kanit ti an soiboka US Capitol Police Chief Thomas Mangar chuan hetiang state of alert sang tak nuaya kanom thaina chan lianber lanirang chu mania poi khoina chatrin lonaktor lawm tak te anlom rang nia hriat ani ati The Telegraph chuan report an pek chunjom zeldanin FBI le Department of Homeland Security ta chuan thuchua anlo siam towa hei hi vau khan na ania New Orleans sa New Year's Eve man ani livel khan rap thak takachet na thren khat alo thleng towa khatiang ang chi kopia poi khoina thlen tir du thin copycat attack an tiang chi kha tam tak anom thina chu thil thleng thei ani wangin President lakluin khom ceremony poimo tak nei ani lai hian ven himna khau tak kalpui hatrulani hantibok hei chau hi halani lowa borok hi tranget The Telegraph chuan thilpan hi khatchau hi ven himna kalpui tu lam ten han ngai tu ngai hani talawa in thana khan Vice President Kamala Harris chuan ne na achangzo talawa amangai poin ne na achangzo lo hi apomani ti soitoma sela Kamala Harris thop tu le Donald Trump dodal tu mipui tam tak ten kongjona lian tham March nei antum meka heta hian mi singni sanga vel hantel don in soi hani boka herali le kongjo pui hanti mai hi anti Trump people march tin han soya President lakluin khom nei ani ma chia naktuk tuk le pathian ni trang hian anti Trump people's march hi nei antum don hani heti mek lai hian Trump thop tu mipui tam takte Capitol 1 arena rally lian tak mai nei turin hanin rom han meka Donald Trump thop tu mipui tam takte punkhom na lian tak an hoi hot don bok ani heng punkhom na lian tak mai hoi hot tumna pahni anti Trump people's march anti le Trump supporter te in hu khom na tur hi Washington DC a vek ania America tan nipoi mo ber halo thendon trepa hetianga pun khom na hi thunai tu ten phalna han pem tiro chu hriatani lawa Metropolitan Police Chief Pamela Smith chuan inrin lawm tur le thotan ni lawm tur in kara hian event som ni vel phalna pek ani thu chu asoi langani antibok Reuters chuan report an pek danin US history President lakluin khoma
sipai te enroll number na militarized ber ani mai thayani antia boina chokchok thaile thiltheng lian tham dang chokchok thai thren khat te awm nol baka global leader santi khovel hruaitu tele US senior lawmaker tepo president lakluin khoma hian hantel dona wangin ven himna hi tuntruma hian uluk bik ni in ahriatani antibok hetianga inbot saina kara hian ven himna hankal puidan tur chungchanga hian soiselna thren khat om nuala chungjinga chuan Harvard Kennedy lampanga Homeland Security expert Juliet Kaim chuan press conference sanai na Roman siam dan hi athalawani atia hetiang lutuka police le sipai hantam tur hi president thartan hian himlo thei hani zoka ven himna hetiang taka ti sanwakai chuan tin hiam hrat ni sela a himin thil ol samjok thrinani ati engpo ni sela US president thar lakluin khom hi Roman lokang chuan ven himna sang tak nuaya nei turin inbot saina kalpui mekania buena le harsat na athen lo hi bai sei phot mai tiang tichon Middle East lam han hoiji venghalila US President Thartur Donald Trump chuan voin hian NDTV in report anpek dan chuan Israel-Hamas tein kara in ka haile mitang in thlengton tura inremna chu ama le administration tharte norna tel lo chuan atheng ngai lawang ati Trump hian inremna thutlung hi atheng don lo ti asaina ni lowa he inremna thutlung hanai na turatan hian amale atim te he inremna tan hian inrol na thuk tak anayani ti asai chuana ania he thu saina mun hi dan bogino soa ania Trump hian hasai zelna chuan he inremna hian inrol lo nilang chuan inremna hi lataka alom ngein karinga adik taka soi chuan president nitura thutiam kalak main inbiak na hanlo kalpui thin dan zongjong chu akal phung kanthak danglama tichon Palestine mitang tele Israel mi Hamas hoten anhren mek te in thlengton tur hian mitang in thlengton na tura inremna chu anei theidon ta ne ati India media NDTV chuan Donald Trump le atim te hi hein biak na hian aninrol ngai ti chu achianga Middle East envoy tharatana arwat Steve Witkoff po hein biak na hian Donald Trump ayo inrol na thuk tak nei hani boka Donald Trump hian presidential inauguration thotan ni January ni somnia hanai mangai inrem tura halo be sayangin in ka haina thuthung ceasefire agreement po ruamhan tel ngal hania ceasefire agreement hi president atana laklu ani machia January ni sompakwa pathian ni tranga mantan turin ruamhan hani bokani anti tichonen DTV hian Trump hian ama warning halo pek photo angin mitang te hi chuazalen hani lowemo inka haina awmani lo chuan president atana laklu ani nuwa US sipai ten Hamas holaka beipui thakna lian tak nei turin atir chuak donani ti hriat tirna signal voitam tak ati chuak toni antibok tichon Trump hian president kalchuak tur Joe Biden chu inka haina thuthlung le mitang in thlengton na thuthlung hlotling mai tura hian hlok na le mingthat na atel meka mase khongai thak jok khopin engma hethila hian ti anei lowa kaini hin rolowila chuan mitang tu ma chua hanilawang hati tichuan NDTV chuan Biden hian amma dai mei tha khan inka hainale mitang in thlengton na tur thuthlunga tan hian rotna halosiam towa Donald Trump le atho pui tur ten inrol na tam tak anei na kara tunkara hian alo thleng ta chawani antibok Israel-Hamas inka haina thuthlung le mitang in thlengton na tur thuthlung chungchanga hian an palai veve ta chuan inremna thuthlunga ming anjiak towa masa Israel Security Cabinet meeting in he thil khi anem ngea apom pui phot tangaya nimin tlailam panga khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas hote hian hunhung last minute a hian he inremna thuthlunga hian antan hlok na siaman tumani tin nimina Israel Security Cabinet meeting hemichung chang nem nget tura thukhom tura rom han to chu ti khotlai hani thu apong jara mase voin lama hian Israel Security Cabinet meeting hi neime kania Hamas nena inka haina thuthlung le mitang in thlengton na tur thuthlung an palai ten an lo sign to chu annem het donani ti The Times of Israel chuan han report ani tichon voin chanu dar khatvel khan The Times of Israel chuan update anai danin
mitang in thleng ton na le in ka haina thuthung hi naktuk tuk le pathian ni tangin man tran ani dona hun rei tak chung in dona in atuam to nuwa in dona top sanin in rem lailok na chu siam ani don ta ni anti Hamas ho hian ama sabera chuan an mi khren an chua tur Israel na phut somthum le pathum ta chu chua masak ani phot dona heng chua turan phut te hi an mingtlang jar ani towa video kan ron dalan ho te hi an nia chiar chok vek lo maila mi somthum pathum te Hamas firfiak polten an ren mek zingami an ron chua zalen phot dona ma se heng mi somthum pathum zinga hian tu tenge nungdamaloma tu tenge nunna chan to tiro chu Israel hian khriat chian na an la nei lowa Hamas lampoin puan chian na han nei lo boka Israel chuan heng zinga atam zok te hi nungdaman lawm han ringa an mi khrian te an ron chua zalena IDF te kuta athen nuwa Prime Minister Office chuan nungdamom tele an ruang chau ron thlengta ta chu an puang jar donani antibok tuntruma inremna thuthlung han siam tur chungchanga hian Israel sarkar khroi tu te ngaidani nanglo hom nuala chungjinga chuan Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu amhangai takzatani ti asaya heti role hian nizan masa doha khopuya mitangin thleng tonnale in ka haina thuthlung an palaiten an sign chu Israel sarkarin hapomani chuan a party Osma Yehudit Party chuan sarkar thopna tangin ai nukdok donani ti apuanga National Security Minister ani chunga Israel Police te Prison Service le Border Police ti chakna tura ahna tho chu thatakin alan chua thu asoi nuwa thinlung khram tak chungin sarkar chu ka chua san atul donani hati achan chu hein rem na hanjia hi lungchet thak tak ania Hamas ho te hian civil mi poisoi lo te an threnga keinin kan chua zalan tur chu an kuta thisen kai firfiak polte hania chungmi ta chu kan chua zalen ani chuan anom na hmuna pianga judami lawm ve ta chu tha antum ngai dona heiba ka hian an thil tumber chu juda te tha ani lain Gaza Strip marlama firfiak sangtam tak chu ral thum kangin an kirle thaina tur kong kan hon sak donani hatia tuna Israelin a control wanga firfiak polte an chet thailo na Philadelphia exist sale mun poimo dangdanga Israelin ven himna chu ti chiatani dona tin thisan tam tak senga indona Israelin lotlin na anei ta chu ti chiat ani dona ni hatibok mithiam tam tak te point Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir thusai hi thilthan dan tur diktak po anin hriatani antia thren khat chuan Middle East remna le muanna thlenna tur kong daltu lian takani tin andem hle thungbok chanchin kan buat sailai voin chahnu dar thuma pelnu khan The Times of Israel chuan Israel Security Cabinet meeting nei ani nuwa Israel Prime Minister Office chuan Gaza mikhren chuama sakbar chu dodalna tam takawanga ti khotlai hani nuwa pathian ni lo thleng tura hian tran hani donani tin thu chua an siamani Hamas ho ten buenan siam atang khan in dona tran ania in do tran atangin voin hi anin do nizali samrukle pakuana hanita remna lamkong han hoi thaita mase he in rem lailok na chungchanga Israel lampanga ngaidani nanglo haum nuala Gaza Palestine mipuitale Hamas firfiak polthen khatte anronin lana anni lamchu lomina naw thunga inremna thuthung hi engtiangin nge kalpuyani donti hanthlir chianglok tang BBC han report hi achiang kwangdau bera hetatang hian hanthlir taila inremna thuthung ang tak hian han kalpuyani chuan Gaza hindona chuti to panianga miman le mitang te in thleng ton na hom bokonga Israel-Sipai ten Gaza han chuasan baka Palestinian mipui te chu ral tlana han tlan chiat na le Gaza mun frang franga anom khom na mun tur han siam mun atang tein anom na pangaya han kirle thaidon hane nikum October tha Israel Hamas firfiak polten han bai khan mi zanhi samnga le pakhat an mana mi somkole pali chu tuna hian an la hreng mek ka masa Israel chuan mi somruk chau ladam niin han ngai thung hane Israelin Palestinian tang sangkhat vel achua rin hania athen chu kumtam tak chung Israel tanin tang to tele aman chua zalen to anman le tak te ani hlom don hani
in ka haina hi engtin ngen kalpuyang le he in ka haina hi stage thuma thren hani dona stage masaber chu karuk chung o tur hania hemi chung hian Gaza mi an hren tele Israela Palestinian mi tangte Jerusalem tura Hamas hoin han phut ta chu in thleng ton na a thleng don ani Hamas ho mi hren te thleng na tur hian Palestine mi Israel tanin atang engzat chiange han chua don ti hi puan chian na aum chia lawa BBC chuan zatam tak chua hani don ani hanti Palestinian official 10 BBC hena han hril danin mi pathum ta chu chua zalen ngal hani photanga abak zong ta chu in ka haina stage masaber chorka ruk chung hian mi somthum pathum dang chua zalen hani don ani hantia tichon he tianga mitang anin thlengton thaina tur hian Gaza mixing chen Mahmuna Israel-Sipai om zong ta chuan han chua san tur hani bok ani tichon Gaza mi puita tran puina chu ti pun ani nga ni tin truck trip zatam tak Gaza lu hi remti hani don bok ani tichon hemizo hian a stage ni na an kayanga stage ni na hian in dona top san lailo ka in ka haina thuthlung chau ni loin in dona top hlen na turlam kong han hoi to dona a tho khatna in ka haina le mitang in thleng ton na man tran hani tranga nisom parukna trangin a stage ni na thilan kalpui dan tur chungchang hi chipchiar jokin in biak na hanai tran don hani stage ni na hian in dona toplan na turlam kong han zo don rolin Palestinian mitang tamjok Jerusalem na hun hatheng dona report dan chuan Palestinian tang sangkhat vel Israel chuan a Jerusalem anga hengzinga zasom kovel chu kumsom panga tranga ayatamemo Israelin hremna pek to te ani turani antibok tichuan stage ni na han kalpui chung hian Gaza pumpui trangin Israel-Sipai lawm zong ta chuan han chua san 5 vector ani bok ani tichuan hemizo hian stage thumna omle turaruam man ania hemi chung hian Gaza sakthar le anianga hei hian kumtam tak chung ao angai mai thayani antia tichuan Gaza Palestine Hamas hoten mian hren lawm zong ta chu anron chua zalen vector ani bok ani tuna inremna thuthlung kalpui dan tur antlang zaratang hi chuan Israel tan thil thralamain thil thralolam a hoidau vekina hriata heti rol hian mithiam ten han chut dan chuan Israel hian mitang chua zalen tura an phut mi somthum le pathum ta hi ron chua zalen phot se han du wangin hein remna thuthlung hi siam ni na hriata stage ni na kalpui le tur hian Israel hian enge phutanga in dona toplen mak tur hian Israel hian West Bank hi anopna hnuaya da aphutang emti chu zonalian tak aum boka Gaza mun rang po Israel control na hnuaya om tur le Gaza op tu tur sarkar thar din na chungchanga po Israelin thunei na thuk tak anei na hnuaya Hamas political wing te in nam hnoina telmi alovin sarkar thar din hi an phut arinom boka heiwang hian stage ni na hi an thlenzo arinom lawani hantia stage thumna phei hi chu thlenglo turangai ani hantibok stage ni na chunga Gaza pumpui tranga Israel-Sipai nudovek hi athleng don ani chuan Palestine sarkar thar din na turatan hian Hamas firfiak pol tele political wing te inrolna telmi alo sarkar thar Israelin athunun thei dinani photlo chuan Israel hian stage ni na kaltlang puizel hi adu arinom lo bokani hanti engponi sela hebrai media chuan voin chanu dar thum harik madeu khan update anei dan chuan January ni som pakua pathian ni lawm tura hian in ka haina thuthlung le mitang in thleng ton na thuthlung an sign to chu man tran turin Israel chuan anem nget ani hanti Hamas lam hi chuan nimin lama khan in ka haina thuthlung hi anpomani ti anpong jar to bok ani ole kan video clear tu le ngai thatu te video thar kan da pianga in hriat tirna post kan ron da thin na le video kan soi kharlo chanchin thar dang te kan update na WhatsApp lampanga kan channel link he video comment jungbera hian kan ron da lo click a lo follow theu turin kan som cheu ani